Hadian kajing prilat, dak expert committee balatung dak sarkar, naka benta ban review ya ka state reservation policy balalam khamat da justice retired MC Guy. Ban ai benta ya kipat ba ban ai jingmut halor ka jing penwandur ya ka reservation policy jong ka jela. Nakal yang ka ke issue kalah sim ya ka ka kabu da ka bapha ya ka dorkas sia ka committee halor kimat bakaseng kas ngau dai ban ai jingmut ya ka ba nakaleng kaseng kalapha menta ka janmir jong ka khatlai terik jong ujurleu ar hajar pesap leng baka email ka KSU hadien ka jing slok leng ba ka CEC kalapu hakmat ya santli kimat ki bakaseng kas ngawdai ban penkela ya ki kato kan neki kendon jong ka reservation policy Shushu kaseng kelapen wandur ya kine kijing ajing mud da ka bisar bha ya kijing long jingman kajing bun pa kayo kakot kapule puthi bat kumju ya kajing long jingman jong kajing sngoper hapedeng kipat khasi bat karo kabamud ka KSU kelapen wandur ya kine kijing ajing mud da ka bakangai scam kan on pen snausi ne pendu nong yano henrei kan wanra ya kata kahok bakidai banyo daki trai muluk jong kejerlahi baro kawai kine kisan teli kimat ki baka KSU kela ajing mud saka expert committee kilong kumne harum kabenengkok kat kumka reservation policy kabla traikam nadu usnam khat kandai spa nyopoar kajing aibha hakatungkam tungjam nagbenta ki khasi jantia kalong 10% nakasi spa badya ki karo kalong 10% hi nakasi spa ya kabasa 40% pad lamang 1% sikiwai pad kisadil kas bad kisadil tribe katba khat 1% pad kadai na kabenta baro ki bisa Meghalaya klaim na khenjat rio ka KSU kabu hakmat ka sarkar baladai ban penbait no khendiat hakrukom bha ya ka thungkam thungjam namar ka jat ben rio khasi ka khamhe pa bannya ki jat ben rio karo kumta ajing mud banaka sispa persen dai ban mangno 100% ya ki khasi kata ki khenriam penar boy war maram bat lengam henrei baka bha 10% nagbetaki karo kanne hikumju kabasa apat kata 10% anphia no 100% sekiwai pat kisadil tribe bat sadil kas jong kajela bat 100% pat kadai ka bomang kerpang yakano kano kajat benriu henrei ka prilat ya baro ki nongsong snong hakajela kabaar kajing ajing mud jong ka KSU kolong ka KSU ka yoi maka jela Meghalaya labenta haki arthan kata ka Garo Hills kababun pa daki karo khasi jante hills kababun pa daki khasi kata ukhenriam upenar ubhoi uwar umaram bad ulengam kumta hakabiadai bad ka thungkam hake district level ka KSU ka ajing mud bas lada dai ba amdon khasi ki ba thepkam haki pos ki balaj hakaro hills kabamud kandai po persen dai ban mangbet yaki karo kumjuro hakasi jante hills lada runa ki karo ki ba thepkam haki pos balaj haki district kandai po persen dai ban mangbet no saki khasi jantia kabalai ka KSU ka ajing mudru balengba ka reservation policy bat ka roster system ka pathamai dai shu ban phaidin retrospective sake jingduna yok kam jong kano ka jaj ben rio henrei dai banyat bet chakmat ne perspektif katkum ka bha balamang thamai ka basau ka jing ajimut ka KSU kalong baka KSU ka sngodai bahalor kapule puthi haki secondary level
bat ki skul baper karne ru kumju kum hakamat ke arhi ke biadai berkajing pihak ya kejelah ki arbenta ke KSU ke ajingmun beladahap ban kentiu su ya kapule dangle kamtam haki tanyong kendong don kam ban mangbet sispa naka sispa yaki kam hikai segi karo hagaro hills bat sispa naka sispa yaki kasi jantia hakasi jantia hills kabasan kawai kamat kabab penterhadu yaki samla wat kamat jam kadai kabaki ong kabaklog reserve bagansi KSU kas ngaudai bahapan penduk no ya kene kerukom namar kakta om tang ya kisam lawat kam henrei wad ya kerukom terikam jong kesorkar jela kumban su ainuksa ladaki kasi jantia kimla ban pendam ya kasan pau persen hakikam kibalat yakin hakikam kibasa om dai banra kum ke extra percentage syaki advertisement kibah sedien kum juru ladaki karo kimla ban pendapura ya kasau pau ya ki percentage kibasa om dai ban penkela plus percentage syaki advertisement kam kibah hadien henrei ya kito kikam kiba omla ban pendapura lada dai kabha ki kasi jantia bat ki karo dai ban khot advertisement bat penong exam biang da kapathamai ban buot ya kakendon joka reservation polisi kapathamai kata san pau la sau pau persen